Ake ngikhulume ngendaba yoku-cheat-a. Cheat-a akusikho lokhu ukuthi abantu beze bebone ngoba nakhu umuntu eseqhume ezinye indoda noma eselele nenye indoda enye ngaphandle kwendoda yakhe bese kuthiwa uku-cheat-a. Uku-cheat-a yinto eqala endlini, eyi-process, ine-beginning. Mase umuntu eselele nomunye umuntu eseqhuma omunye umuntu esebanjwa, lowo muntu loyo usuke sekungama-result oku-cheat-a. Uku-cheat-a into eqala endlini nje nehleli. Umuntu eqale elahlekelwe interest kuwena, eqale ebe ney'mfihlo ey'ncane. Mawuthi uyambuza uthi unjani, u-right? Athi yebo ngi-right, engekho right. Lokho kuwu-cheat-a lezo zinto ey'njalo. Yizona ezihamba hamba lezi zinto lezi. Kutholakala ukuthi umuntu kube nalento okuthiwa ama-eye contact. Kunale zinto okuthiwa ama-eye contact kubantu nje ukuthi uhleli nje kuthola ukuthi kunabantu umuntu wakho usebukana nomunye umuntu buthule. Kukhona lento okuthiwa i-silent treatment mawuhleli nomuntu wakho. Kutholakala ukuthi wonke umuntu uthole umuntu ucabanga ukwelinye izwe, wena litshela ukuthi unaye kodwa akasekho nawe. Uthole ukuthi mhlampe kunalento okuthiwa i-eye contact. Inzima kakhulu leya nto leya, iyakwenza ukuthi abantu beshelane beze beqhumane uhleli nabo ungazi lutho wena ugcine beze beshintshelana amanombolo. Sebeyazi bona abantu bayakwazi ukushelana nje ngemzimba, body language. Akube nokuthandana, kube nokufilana, kube nokufisana, kube nokuhalelana, kube nayo yonke lento le. Behind your back ukhona, kwenzeka izinto ezinjalo, abantu bejampiselane nje ngama-emotions, ngamehlo nangayo yonke leyo nto. Zonke lezi zinto lezo kusuke futhi umuntu woku-cheat-a akusilo iphutha. Kusuke nje sekufike isikhathi sokuthi umuntu athathe isinqumo sokuthi ayenze leyo nto leyo. And futhi akusiyo into vele yenzeke, into nje ukuvumelana umuntu acabange kahle athi sengiyayenza lento, yabo. So bese up kugcina kuze kuhlelwe-ke ukuthi lento yenzeka nini, kanjani, bahlangana nini, kanjani. So bese kugcina kuthiwa uku-cheat-a. Uku-cheat-a kuyi-process and ehlangene nama-secret ngoba akufanele ukuthi uma uwumuntu ube nemfihlo. Once waqala waba ney'mfihlanyana ey'ncane 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 ey'ncane, izinto ey'ncane okuthola ukuthi wena uyay'fihla, kunezinto osunazo uy'fihlile endodeni. Kunento mhlampe umuntu othile okwenzela izinto ey'thile usuyafihla lapho. Lezo zinto lezo oy'fihlayo izona ezoku-cheat-a. This is original cheating because zifike zizale ini, ukulalana-ke. Lokhu kugcina sekuthiwa hhayi ubanjwe e-cheat-a. Umuntu mase sekuthiwa usebanjwe e-cheat-a, ebanjwe oqotshweni, kusuke kungasiyona into leyo ekusuke ukuthi into eqalayo. Kusuke kukade sekune-beginning yakhona, sekuyi-process ende indaba yoku-cheat-a.